Long sổ bố. Long lên. Long lên, long lên. Long lên. Long lên, long lên. Long lên. Long lên, long lên. Bila hambai sini media friend rono. Kini seng Korbuk Division Committee Executive Meeting asungman kore. Seng tini kasa joining program kita. Sini all joining all pandau manja fajar sini Korbuk Division ni Parti APT ni Presiden sini Korbuk Division ni sini Mangnambo Birodiang sini Sekretari sini Lapoto Zomotia tai sini Artisan ni Presiden sini Devendra Zomotia IW ni Central Committee GS sini Medan Kusum Tiriang Songkai seng bongno tini two family ni prai 13 butar moton bongno seng IPT sini parti ni banar bongno seng lamsoka bongna agam dino sini logi tonggoi jati sattewo agam dino seng samung tangnai ni seng okorja rasa khayo bongni ne tewo bortebo boskang dino tebo borok tui birak khesin IPT ni ekta success khani nam ini panarom payment actually ang yakar payment itu Tripramo thanno last 2022 di ang jeta YTF ni leadership sama laga er modde 2 years abro gap play ang abar nogon atui no ang kuno party involvement khangya se abudi nang tini IPF tini jeta ideology nogoi ang hamjabai no tini IPF te waisa ang boro koi gadal nani hinam thaikha ang oro kuno mane kaham kuno khapru na aro kuno khobor ya kaman abo kore just 2023 of the ang samung khlaika 2 years ang gap khaika aro kuno ya kaman abo obusya ang just aro gadal yamba bina ang ora khaika apa itu asok thaitongman himota ang last 2022 ang aro GS tongmani ang abon huita 2 years ta ang samung khlaya ang nobon asok songo aba acha nirmung ang to rasidil khobor saimaya ang di patil khoblang saya orun phai dika ang to bararung kha apitan hamda kha baskang sangta khayoi koru division sangta kha apitan soji to kina ang bireke hamja